laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal waɗɓe ɗin démarche ji walli en haa ɓe ceernoɓe hewtani en ɗo haray en jarna Allah subhanahu wa ta'ala on jarna ɓe kamɓe kadi sabu haray en anndi ko neema mo Allah subhanahu wa ta'ala o hokki en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on juutin neema o haray jama on fof sannama tornama haray en ala ɗuɗɗinde yewtere ko feƴƴiti wano andirɗen no sayhol ɓen haray ñande ɓe waɗani en tariha maɓɓe haray koɓe makete ko sayho ko noon Ramadana Sall haray ko Guinée-Bissau woni ko ɓe jooɗi haray ko Pita woni ka maɓɓe e sous-préfecture Leymire haray ko non woni inde maɓɓe nde haray noon ala juutinde haray yewtere nde haray hiɗen junnituɓe micro on ɓe waɗa ko Allah on yanani ɓe o en torikano Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o longiɓe hara ko rewri e Qur'ana e sunna nulaɗo Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haray hiɗen torondiri enen jama juloɓe fof kala arrestrowo hara yo aro e wibrere o waɗa kadi mo d'avion e jooɗoɗen deƴƴiten heɗana ɓemɓe par ce que yewtere ko ɓuri maɓɓe nde fof ko yewto on ko sumo yewde hara heɗama haray ko ɗum noon torondirɗen haray wa barakallahu fikum haray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الإخوة في الله، في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا في مسجد بلال في عاصمة بروكسل جمهورية بلجيكا 22 شهر السابع 2016 ميلادي. ألتقي معكم أيها الإخوة في الله في هذا المكان أول لقاء. نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه سميع قريب مجيب. قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. ليت الله جل وعلا حانا بيتede si jodi ke do en yewti en sifike ittiri mawnugol Allah
eno hoɗɗi hande yettirede ɗum ɗon tun ko Bayaana foti ƴettude. haray noon hiɗen duwanone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓennelaaɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam maakuɓe e maaku muɗum akthiru dhikra hadihi lladzati wa huwa almawt. hiɗe yedda allahu on taguɗo mayde ɓaawo ɗum o tagi ngurdan o waɗi ɗan ɗon ngurdan fi darndagol ko hongo e meɗen gollata golle moƴƴe. hiɗe yeddo anonelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuɓe e maaku muɗum selluɗo hey kori watte yila hey kori onon hey kori fine hebbine anditugol nde ɗo yirbineyde dakammeji nde ɗo sendinirayde jamaji nde ɗo sendinirayde hakkunde nene e ɓiɗɗo hakkunde ɓiɗɗo e baaba hakkunde siɗɗo e siɗɗo hakkunde neɗɗo e giɗɗo muɗum ko honɗum woni ɗum nelaaɗo detayi ɓe maaki wa huwa almawt. ɗum noon haray e o saayi ɗo musidɓe julɓe arande e hawrugol enen ɗo fof tawa hay gooto fuuƴa bilandema aduna on wi'a aduna ko hande goo enen ɗo fof jooɗoduɗen e nokkun gootum tawi hay gooto manka sima ɗum ko ɗuuɗuɗen wo ɓooyama jooɗeede ɗo kono a taway woɓɓe goo alaaka en annda ɓaawo hande si tawi woni enen ɗo fof en tumbodiray hande kadi wano tumbodirɗen dooni hara hay gooto man kaani en torike jalla wa ala no o hawtodiri en oɗo nokku yo hawtodiroy en ni ka jannatul firdaus. haray e nder oɗo saa'i mo en anniyaki yo ƴuutu haa musidɓe julɓe hiɗen faala yewtude fi hunde mawnude mettude yewtude nde tawata allahu jalla wa ala yamiri yo en yewtu. haray ko honɗum wonata nden ɗon toɓɓere on ɗon mawdu no faalaɗen yewtude seeɗa fi muɗum al istidad li yawmi l mi'ad. موضوعنا في هذه الساعة في هذا المكان يدور حول الاستعداد ليوم الميعاد. haray nde wonno suuɗanaaki hay gooto hino fellita ko pellet allahu jalla wa ala o tagi bani l'insan wa kadhalika nde o tagi bani l'insan ko ɓe o naɓira mo étape o wurni mo ka teege yumma makko o ittimo ɗon o addimo ka hoore leydi ɗo yarni nde wonno o luttano wurde ka teege yumma makko ɗa tawsi hara ka teege reedu ɗo ko ɗo o luttata la
سينتقل كما انتقل من بطن الأم إلى هذه الدنيا ويتين يندقو ونونرنم fillete ñande goo hari oɗo ko e teege wonno ko non kadi weetirta ñande goo hara koyo filli oɗo ko e aduna wonno hara o iwiɗo non haray subhanahu wa ta'ala imo yewti en e qur'an taho o sifani en ko honɗo tagiri ma an oɗo bani adama fiye a fellitu o waɗuɗo ɗum ɗo ino newanimo ittugol makko hoore leydi ɗo no ɓuri e yawirde jalla wa ala o wi walaqad khalaqna al insana min sulalatin min tin ɗum ko abuna adama alayhi ssalam الذي وبدأ خلق الإنسان من طين جل وعلا أوي بعد أيوتي في لسلي كفؤدو دي تقبل أودو نتو أوي مفؤدي كان الله فؤدي تقبل نتو من طين إمودي لوكا نقول آية أما بل الإنسان أنكهن أتجرى الله جل وعلا ودتا يليه القرآن تغرى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أودو نتو من ود مطبر نطفة دون ولن يا بلا سيا e pilati tabitu mo dirdata ndaare musidɓe julɓe wawgol allah subhanahu wa ta'ala kala hunde no jalla wa ala walliniroy kun ɗonutu famu e teege oɗo nenirawo oɗo nenirawo nde kunɗo waaloyi fi qararin makin si o dogi kunɗum woni e pilasi mum si o gundi kunɗo woni e pilasi mum si o yaari doyi kunɗo woni e pilasi mum si o jooɗike kun dirtata si o waalike kun dirtata o mbenda o ajjo o hippo hay o waɗi tuggeture bi maana o darowa hoore nden koyɗe ɗen wontira dow kun ɗo kun darantata ka pilati makko o waɗuɗo ɗum ɗo o ko o wawɗo thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ndaari biinuhum ma pooti hum ndiyam si en addi kum en waɗi ndiyam seeɗa en hiɓɓi kum si en darni kum ndiyam ɗan wona e ɗo pilasi dari kum si en wallini kum ndiyam ɗan wona e pilasi biini mum waali kum si en junniti kum ndiyam ɗan wona e pilasi biini mum junniti kum alaysa kadalik joni noon o pilasi ka allah wallinta kunɗo tawa hino hiɓɓi hino fermi waalo ɗon kankum darantata ɗum waɗi allah wi thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin jalla wa ala o eggi ɗon himo sifanadema ko honno étape no o neɗɗo o tagira ha wari ka hoore leydi ɗo subhanahu wa ta'ala o wi thumma ɓaawo
ɗum ɗon feƴƴi ɗum nutfa mum waɗama e pilasi mum thumma ɓaawa ɗum ɗon fof kasi khalaqna nutfata alaqa min tagi kun toɓɓum ndiyam ɗo kun iwi few wonde e toɓɓum ndiyam kun wontoye heɗɗere ndemo yeɓoyima ka nde heɗɗere waali ɗon waawetaake jaɓeede ɗum ɗo no woni no waawi wonde ko bani adama ni si wonaa taw ko imanu billahi subhanahu wa ta'ala e jaɓugol allahu on ko wowɗo kala hunde ko ɗum tum hoolintama si a yi'u no kunga kun waalino waawa kadi wadde kunɗo keɗɗum bani adama si wonaa kanko allah subhanahu wa ta'ala mana masi ko kelɗi o technologie ko développe o wawata sansude oɗo nutfa wadda alaqa ko wawi ɗum ɗon woko allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko la shakka fi waɗi ko kanko o wi thumma khalaqna nutfata alaqa ha joni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala imo sifano en ko honno banil insan ɗum tagira o wi thumma khalaqna almudghata thumma khalaqna alalaqata mudgha ɓaaw toɓɓere mani nde wattama heɗɗere allah itti ɗum ɗon kadi wongol heɗɗere o waɗi ɗum huyre o sansi mbaadi wongol ko heɗɗere o waddi ɗum ɗon huyre mawdi qur'an ko tibyanan li kulli shay subhanahu wa ta'ala o wima an oɗo bani adama arino e sa'i go tawi ko a huyre gite ala koyɗe ala juuɗe ala ƴi'e ala guri ala ko huyre tum subhanahu wa ta'ala o wi ma khalaqna almudghata idama ɓaawa ɗum fof noon ulama'u nafs si ɓe ƴettani sifagol distance o nutfa ha wongol anete alaqa e o alaqa ha wongol mudgha e o mudgha ha wongol idama ɗum ko tan juutude sifate jomiraɗo jalla wa ala ndaare mbawɗi makko e wowgol makko o tagi ndeɗo huyre o waɗi ɗum ƴi'e o préparé nde wonno ko huyre wonno ɗum iwi wonde huyre ɗum wonti ƴi'e ko waɗi wona nokkugo allah addoye ƴi'e ɗen ɗeeƴi e wonde e ammin ɗo ma e goɗɗo goo o sonni e nden huyre teewɗon laa ko nden huyre teewɗon tigi allah watti ɗum ƴi'e o eɓɓi o deetini ɗo koyngal ɗa jungo ɗa cabbibirɗe tel ɗa ɓaawo ɗa hoore kunnan hoore bani l'insanu o waɗi ko ƴi'e tun bon teew ala hay hunde ala woni ƴi'oy tun subhanahu wa ta'ala o wi subhanahu wa ta'ala wiɗi ɓaawo nde o tagi nde ɗo o huyre o waɗi ɗum ɗon ƴi'oy o wi fakasawna al-idama lahma ɓaawo ɗum o
o haddi ɗeɗoji e ɗum non mari teewu ko ni Allah yewtiri e Qur'an no tagir neɗɗo on jalla wa ala o wi thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Allah tigi o manti hoore makko o wi e fa Allah mawni o wawde tagude labani walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Fellet bani adama tagirano ɗo labani Allah moƴƴini bani l-insanu ha gasi o wiimo wondema haray Allah on hino mawni o moƴƴuɗo tagowo kono jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o haɗari ɗon ko honɗum o waɗi o sifani en ɗum ɗo ko fiyen andu hiɗen fokkiti nokku goo jalla wa ala o wi ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فدواني بوري ما بينكم ɗum ɗo Allah siri ken o tagiri o ɗo neɗɗo no waɗiri ɗum ɗo ni ha ɗum ɗo hewti ɗo kono Allah wi summa innakum gori faame ɓaawo ɗum ɗo onon on fof ɓaawo ɗum ɗo nde waɗi ande on fof ko maayoɓe ɓaawo ɗum ɗo kadi haray ande kon immintinoyteɓe lande golle moɗon jalla wa ala o yewti e yoga e corteji simi fayani suratul anbiya o yewti nelaɗo o yewti kala arowo ɓaawo nelaɗo ma atti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mono waɗi ka haqqille muɗum o wuuray o heddo e gurdam Allahu on holli nelaɗo ko o yiɗi nelaɗo kon fof ay kanko ɓe ƴettanali ɗum o ƴettanali mo garanti yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum khalidun kullu nafsin da'iqatul maut hay goto adima ya Muhammad min waɗali e banil insan o heddotoɗo ka hoore leydi ɗo an kadi mi yettanalima on garanti innaka mayitun wa innahum mayitun ko a maayowo ɓe heddiɓe fof ko ɓe maayoɓe joni noon si woni an momi ɓuri yiɗude on a maayi ko ɓe hedditiɓe aroɓe ɓaawo ko ɓeɗo woni maayata ma ɓeɓe wuriduɗa ɗo Allah wi kullu nafsin za'iqatul maut haray kala ko mari wonki ñande go hewtanay ɗum hewtay jemma hewtay bimbi hewtay ñalorma hara yahowo hino yaha gollo yayɗo hino golla yeeyo yayɗo hino yeeya an oɗo neɗɗo hande anan gi laawol ka ardugol alanama a fokkiti laawol ngol tawata ardugol alanama ɓaawo nde iwɗa ɗo hewtante oɗo jemma tawa hiɗa pilasi emo pilasi mo Allah wi wa dhanna annahu al-firaq da felliti an a sertay woni aduna hewtante saaɗi hara hiɗa wogondirde sattende mayde siɓɓe julɓe
الله جل وعلا سورة آل عمران ونم كدي أهلجر قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إدو آيات وندو الذي ذلك الكتاب لا ريب فيه سكة لا إيمان وآيات القرآن وقول الله جل وعلا يقول الحق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى ودفتر مكو دني وكان كوني ايوت دين دون ونا قول البشر ونا أساطير الأولين دون قول الله سبحانه وتعالى كوني أوي إنقل دو شرط ولي أودو سورة كدي كل نفس ذائقة الموت هيك لكم يومكي meeɗay meddoto heɓay difficulté haaɗeni mayde sattede may ari eno fillora rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko allah yiɗi ɓe kon fof ɓay hewti fi eggugol ɓe ka hoore leydi ɗo sakaratul mawti on ɓay araniɓe ɓe ƴettayno miswaruhum ɓe waɗa ɓuɓɓina e ndiyam ɓe mawlatinde maɓɓe nden ɓe maaka subhanallah inna lil mawti la sakarat rasulullah sallallahu alayhi wa sallama afdalul khalqi ko ɓeeɗo ɓuri moƴƴude e tagore nden ko ɓeeɗo ɓura yiɗeede ka allahu jalla wa ala ko ɓeeɗo ɓura teddinede ka allahu subhanahu wa ta'ala hakke man ko allah teddini nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam annabaaɓe ɓen fof e qur'an o wi'ay ya kaari ya zakariya ya yahya ya isa ya musa ya ibrahim e qur'an teddugal ko allah jogani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kon allah wi aali ya muhammad ko ya ayyuha nabi ya ayyuha almuzammil ya ayyuha almuddassir ya ayyuha rasul koni toon kono e hoore ɗum ɗo fof nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mettino nde ɗo mettande ko allah ƴettani ɓe garanti gon fof yeeso toon kono hewtanno ɓe tawi ɓe ɓiira nguleni ɓe ɓiira lakkere ɓe maaka subhanallahi inna lil mawti la sakarat siɓɓe julɓe koni allah wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama haray koye faami gollen wakkilo ɗen wona ka adna ɗo hendoto ɗen joddi golle ɗe gonɗen e gollede ɗin wa innama tuwaffawna tabiti ko pellet joddi moɗon ndin ko hendoto ɗon ndi ko yawma alqiyama ko ñande dangal masida faala wi'a wa innama tuwaffawna tabiti pellet on yoɓete ujurakum joddi golle mawɗon yawma alqiyamati ñande dangal
tawi hiɗen faala andude maale ɗen geli hiɗen faala ɓeydude andugol ko hombo woni gañiiɗo ko hombo woni fowtiiɗo ko hombo woni malaaɗo Allah no yewta en o wi faman zuhdiha ani nar e pa oɗo woɗɗintinaaɗo ngeeɗo yiite o ɓadaaki nge hay o haynaaki nge wo udkhila aljannata o naata o aljanna e oɗo faqad faada haray o mali haray banil insan himo ari voyage arɗo voyage ko bee ɗum o rutto ko bee o hoota yahowo voyage ko bee o yooɓo karamokoɓe wi ene an neɗɗo hiɗa yiɗi yaadude e yimɓe hara ɓe fof ɓe mari njooɓa an hiɗa yawde ko alda e njooɓa la budda al istidadu li yawmi al mi'ad e aya ko allahu jalla wa ala o wi kullu man alayha fan ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام كلا ولكم مري ونكي ولكم مرا ونكي كلا كولي إهور لي ليد كلنتا هدو جومراد سبحانه وتعالى يندغو أديتو بتيمة دري mo ari e o nokku ɗo taw si o yiyayno en ɗo enen ɓe wonɓe ɗo fewndo ɗo en alano ɓaawa duuɓi temetere nde feƴƴi taw si mo ari ɗo o yiyay enen ɗo fof la si ɓe julɓe almawtu qadim والقبر أمامنا والدود أنيسنا والفجأ الأكبر يتلقانا عند الله لا بد بالموت الموت طالب لا يمل الطلب ولا يبطئ الخطى ولا يخلف الميعاد ما هو الموت karamokoɓe no sifo ko honɗum ɓe faami ko ko wiyete almaut ko hunde ɗaɓɓiteyde nde faljata ko nde ɗaɓɓata kon nde fokkitanta souleymanu nde yahana ahmad inna mi faydi la nde ɗo mayde nde habbitata ko goɗɗo ha o regila programme uji makko ɗin la nde nennata retard ala nande ɗo mayde walan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajaluha karamo ko ɓe wi wala yukhlifu lmi'ada leere e minitaji e seconde e ñalande e lewru e hitande nde Allah eɓɓi yeeti malakul mawti yo tame nde ɓe aadodi ɗum ɓe fododiri lundata ko ɗum nde fodore ɗon joni ɗum piiɗi ɗiɗi ɗi arana e neɗɗo ko surprise almawtu wal qiyama hay goto avisaka wi'a préparo ko hitande kaarire mayata ko lewru kaari mayata ko yontere kaarire mayata ko ñalande kaari ko leere kaari ko miniti kaarijo ko seconde kaarijo la wa kadhalika ngal ɗo dargal ko Allah wi ko ta'ti bal ta'tihim bagta fala yastati'una raddaha dargal ngal kadi ko surprise ardata musidɓe julɓe ko saanga nde on tigi mari programme uji boyi ko
ko ɗon nde ɗo mayde woni arde surprise on tigi no gasa fewndo ka wonɗa suka no gasa fewndo ka wonɗa mawɗo no gasa fewndo ka wonɗa payton musidɓe julɓe ko ɗum waɗi haray subhanahu wa ta'ala e o aya o wi faman zuhziha ani nnar wa udkhila aljannata faqad faz kono noon faamen dey wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur o ngulanigol o dogugol o hawjangol o hettingol o mapanagol o kurkanagol fii oɗo aduna tun ɗum ɗo ko janfani ko ɗum ɗo tigi Allah nodduno yimɓe ɓen o wiwata en jafu o aduna janfo en ko ɗum woni aya goɗɗo go o ƴetti programme uji muɗum ɗi o waɗiɗi fi oɗo aduna tun fi ɗan ɗo gurdan aduna tun subhanahu wa ta'ala o jonnaymo ɗum kono noon o wi ɗum ko jamfitagol Allah noddi e aya goo yimɓe ɓen fof ko alda e noddugol bi ismil iman ko waɗe qur'an wondeji goo Allah nodda ya ayyuha alladina amanu wonde goo o nodda ya ayyuhan nas ɗo noon o noddu dendagal yimɓe ɓe subhanahu wa ta'ala yaqul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أودو آية قرآن كلا جلب فدي نيني دي ها أفير القرآن تريتم ونا yoje e welsindiɓe e hunde nafayde mo fodi ñeññinde nden ɗum ɗam makko ɗam o fira qur'an o anda ko honɗum Allah yewti Allah wi hewnon yimɓe inna wa'da allahi haq koy ko Allah fodi konko gonga inna allaha la yukhlifu al-mi'ad Allah wi kanko si o fodi o lundatako de fodore ko Allah fodi kon aray kon fodum ko gonga taram ko be wi ko Allah fodi do tawa e mudum anna al mauta haqqun Allah ko fodi ko biinde mayde ko gonga ko arata bani insanu o e ka hor leydi do wal qabru haqqun neɗɗo on ñande goo weetanaymo tawahimo e nder ngayka wal jannatu haqqun wan naaru haqqun weeta ñande goo harahimo e nder yiite jahannama wal iyadu billah ma ɗum himo ka ali jannaji yo Allah koy wassaatu atiyatun la rayba fiha darngal ngal ko aray ngal sikke o ala e muɗum وأن الله يبعث من في القبور الله إمتني بيني بيوم بكتابه إن وعد الله حق لنكو غونغني جونم بايرين عندكم كدن فندتي دون دوكو غونغا فلا تغرنكم الحياة الدنيا كوري أو أن دون دان أدنى إذن عندي دان جامفيك بوي ونتينا دون الله o wi taɗan ɗo gurdal aduna jam foye ndaari a neɗɗo juulata jangata haajaka e diina kala bone hino hettini fi muɗum oɗo musidɓe julɓe
ko ɓuri hawnade e ɗum ɗo hara ko Muhammad ma ko Ahmad ma ko Ibrahim ma ko Suleyman musidɓe julɓe ko ɓuri mafinde e ko ɓittinde ɗum ɗo oɗo haajaka e fiika o fokkiti ɗon oɗo haajaka e notagol noddandu Allahu jalla wa ala oɗo hino welsindi oɗo hino haɓiti Allahu subhanahu wa ta'ala himo haɓɓiti Allah jogi to tomo jaatigi no woodi sifa oɗo groupe e yimɓe Allah rentininmi e suratul mu'minun kori wota en jee ɓeeɗo الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي ويتغافلون ويتكاسلون حتى يأتيهم الموت فجأة جوكا بوني جوكا جتي كالا كبكاتو هبطو هتني كالا كمؤجر هبطو هنو لئني وورا يدون دون هاما يدن على سوربريز أتاكا أنتي o nanga o fewtite Allah Allah wi ɓeeɗo ko honɗum woni fiyake maɓɓe jomiraɗo wi hatta ida jaa ahadahum lmaut qala rabbi irji'un woni on tigi woni e welsidade hippo e fi ɗaɓɓere jawdi muɗum hippo e programme uji muɗum jani yejjita ko honɗum addira ka hoore leydi ɗo sabu muɗum ko fi honɗum tagira ha mayde nden hewta on tigi subhanahu wa ta'ala o wi hatta ida jaa ahadahum lmaut qala rabbi irji'un on tigi fewtita Allah toromo e Allah ruttanta o yeltitanka aduna wata naɓan firundu ɗo la'alli a'malu salihan fima tarak si a waɗanilan ɗum mi yimtitoto kala moƴƴereji ɗi mi waɗano ɗi mi golla ɗi taw si hewti o saayi ɗo malakul mawti présentike programme uji ɗin fof ɗum organisama leere on yoni malaika yeddata Allah koko yamira kon waɗata tawsi ko on tigi torototo Allah ɗum nafayde wawata ɗum nafude musidɓe julɓe wakkiloɗen ta en niisu sanga niisugol nafata sakkitoren oɗo aya mo Allahu jalla wa ala wi e suratul jum'a neɗɗo hino hula mayde bani adama hino doga mayde faalaka mayde goɗɗo hino wi'ama ɗo yo Allah okkore alijanna weldo moƴƴa hino andale alijanna on heɓota ko ganin mayde nden ko gaɗa heɓoroyta kono si goɗɗo wima ɗo Allah ware ɗum ɗo yoni ko taƴi en ɗan hakkudeji mum fi on ɗum hulugol mayde en ɗan taƴay ɗum adda probléme ha mayon a yejjitantamo ɗum ɗum kaari ala ko duwanomi toranomi sono Allah waran ko gañol am ɓalejo kiro kala no mayde nden dogirte en dogay ɗum joni noon tawsi laawol ngal no woodi ala subhanahu wa ta'ala ko ɗum o wi yeetoɓe qul inna almawta alladi tafirruna min fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيبي جلبي لورنو لير ميدن هم أيوني فالدن لا بد بالاستعداد ليوم الرحيل سيدنا عثمان عليه الصلاة والسلام في اللامة o yewtayno kala nde o anditi o yewti fi oɗo qabru
fi nduɗo suudu nde on tigi maayi o fesay ɓe landi fi honɗum a wolay fi yiite min yiyata wurinɗa fesa a wolay fi o kabru tum min yiya hiɗa fesa sayyidna umar sayyidna usman ɓe wi'a alqabru awwalu manazili l akhira o ɗo kabru woni arande e cuuɗi ɗin ka lahara si ɗon weli weli si ɗon metti metti lande no ɗon si tawi ɗen ɗe jaabama ɗe prépara noon ka adna ɗo no ɗe jaabore weli si tawi ɗum heɓulanoka no ɗum jaabore ka adna ɗo ndu suudu boni suudu siɓe julɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ma kayno law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalila wala bakaytum kathira aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Harayhi ɗen wawi haɗude ɗo nde wonno saayi on o yehi o pooɗike mo jonna ɗen en o yoni si wona iɗen yaafino e dendaningal ɓeeɗo musidɓe meɗen julɓe iwruɓe e nokkeli sertuɗi tawi addali ɗum ɗo nani mbuuɗi hino sendede ɗo bal addi ɗum ɗo ko ibtigaa mardatillah torki Allah yo Allah okkuɓe subhanahu wa ta'ala ko kanko andi si tawi enen ɗo en yiitidoya e maɗum hara en yiitidoyta si Allah waɗi en yiitidoy yo Allah hawtude en o ayna en o moƴƴina alhaali meɗen si tawi woni en yiitidali enen ɗo fof en torki Allah yo hawtiniro en kaali jannaji ko ɗiɗo konguɗi marnoɗen ko yooɓiɗen e oɗo saa'i e nde ɗo nokkure wondude jarnugol onon ɓeeɗo musidɓe wuruɓe ɗiɗo nokkuuli ɗi welaafi dewal kono e hoore ɗum ɗo fof hiɗon etade ɗum wonaali si wona anditugol wuuri maayay landitoyte ko golli ko ɗum woni e waɗirde on koko wonɗon e wadde ko hunde nde goɗɗo woni e wadde ko nden o hatonjini yo andintine haa o ɓeyda tabitude e muɗum. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe, haray en inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi haray en weltanike ceernojo on en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan ɓe gandal ngal yo Allah enen kadi okkore. Wallahi karim yewtere nden battini yam min moƴƴa min o jooɗi ɗo yeeso Allah sabu wallahi karim ala ko ɓuri sattude aduna ɗo fof hewti mayde haray noon so tigi hewti lahara ko ɓuri hoyde ko fomo ɗum haray ko mayde ɗen haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo Allah on waɗu en min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. En torki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo Allah waɗu en nani jaɓi faami artika en jokkugol gonga on newnana en woɗɗitagol fenane nde haray mi ala ɗuɓɓinde yewtere sappo mi bonnita yewtere ko ɓe yewtani en ɗo ko haray inchallah haray Oustaz Abdallah en noɗo Allah Ousmane en noɗo si ɓe woni ko ɓeydita ɗo seeɗa haray ɓe wawi ɓeyditande en fi jarnango hay ko fi ceernoɓe haray feƴƴen e programme ɗi ɗin haray en faalano feƴƴude ɗon par ce que yewtere nden no weli no moƴƴi kono ala kulli haalin ɓay haray programme on ko hettaɗo haray ko en geru lannen programme ɗo e juulgo futuro on haray en waynodiri haray wa aqulu ma tasma'una assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Haray joni ko mboni attanade landade premier landal ngal nam ceerno Ibrahim walla moƴƴamen nan inchallah bismillahi rahmani rahim. Haray en ƴellike Bayaana Oustaz ɓe makani en ɗo nonde min tagirte ha no mawnirta ha no maayi ɓe maaki e nder mayde ɓen so ndigi maayi o ali kabru
sika seydna ousmane winti ɗon on ɗum wulla wonde manda lande no ɗon haray ko ɗen lande mi humpa ko inni wonde lande on tigi hande tawi ɓe ɓawi may koye préparé on tigi handa kono préparé sawna maabi haray on jafo ɗum nonala lande الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، علينا تبع عقيدة أهل السنة والجماعة قم جنقل ويأتيكم لندن كقبل. الله جل وعلا وفي القرآن ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمكوبة قوبي دو والله تبنتنايكم دمببين إهور كلمة لا إله إلا الله كأدنا دو وتبنتنايك لجابة المأبي ملايكة بين كقبول. توا دعاء نلاد صلى الله عليه وسلم مبيامريو goɗɗo o du'ane si tawi o wattinama ɓe laatinoke wonayo ɓe wi'e jangganemo qul huwallahu laabi 11 ka ɗaɓɓuro to ma ɗum fatiha lawol haray ko ɓe yamiri on ɗon onnote on du'a ɗon ko du'a mo juutaha allahumma ghfir lahu warhamhu allahumma thabbit mantiqahu inda almas'ala ndo holli ko tabintini wondema lande kaburu den fino woodi haray amma ko honɗum woni ko on tigi landete on tigi o landete fi joomi makko ko waɗi bani adama si a tagama addama ka hoore leydi ɗo si a andali ka aduna ɗo hiɗa mari jon rewdamo si a maayi ka kaburu a landete fi makko malayka ɓe landoto no ardiri noon ɓori ka on tigi wallina ka kaburu muɗum nowru ñamru mana wondu dow ɗum ino nande sakkito ɗo ɗo yaltude ka o wattina ɗon nowru wondu leydu ino nande malayka ɓe landotoɓe mo ɓen ko ɓe arta ɓe landomo mo haray ɓe landotomo lande ɗeɗo man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka haray ari en façon ji ɗiɗi ɓe wi ɓe landomo wa ma daliluka nokkugo ɓe wi ko wa ma kitabuka e ɗo lande ko bewti jaabode ko hombo man rabbuka ko hombo woni jeyɗo ma non haray o jaaboto ɗum ɗo siko yo haaju on feewirmo ko kabur ɗon ɓe landotomo man nabiyuka kombo woni annabijo ma on si tawi o andinomo ɗo o jaaboyto ɗum o ñentinine laaɗo sallllahu alayhi wa sallama e sunnaji makko ɗin ka hoore leydi ɗo fewno ko o wuuri o ɗoftike ɓe o wawoye jaabade ɗum o landete wama dinuka ko honɗum woni diina ma kan si tawi yonti ko jogino ko wiwgol fof ko diina ko jokkuɗa kon fof e mum ko diina ko ɗum o jaaboyto amma si tawi mo andi ko islamu on woni diina ko ɗum woni diina makko kan adna ɗo o andi ɗum ko ɗum o jaaboyto wama daliluka ko honɗum tindinma andinma ɗum ɗon o jaabo ko alqur'anul karim haray ko ɗeɗo lande woni ɗe kala mayɗo ko o landete ɗeɗo ka kaburu makko si tawi woni Allah tabintini jaababuye makko on ko jaabo rabbi Allah ko Allah jeymi nabiyyi Muhammad ko annabijo Muhammad woni annabi an dini al islam ko islam woni diina an dalili alqur'an ko alqur'anul karim woni deftere anden ko nde woni dalil an si o jaabike ɗum ɗo haray woni o fawtike ka gaburu ɗon o fawtere yeesore nden ɓuri mawnoyde
amma si tawi ɓe lamdike mo o ɗaɓɓano ɗum o jaaboto man rabbuka o wiya a la adri mi anda man nabiyuka a la adri hombo woni annabi ma e mi anda mama diinuka ko honɗum woni diina ma o jaaboto a la adri min mi janngano mi andali haray wama daliluka ko honɗum wonno dalil ma wama kitabuka honɗum woni deftere ma ndi o jaaboyo a kalkila hawinna mi anda haray kodi ɗo on tigi nangodiri e difficultéji e probléme ji e sattede e lette yo Allah danda yo Allah dondo en fof haray amma no windugol ɗe ko winday ɗo anane no wiya haray yo yahu janngoya ko malaika ɓe jaboroyte ɗum min andawa no gano gasa ɗum ala kono minen meɗen mari karmukoɓe haray jannayɓe goɗɗo ko on ɗum malaika jaboroyte si tawi o respectano ɗo sariyaji ɗi o yejjitoya ɗum de wona konngudi ɗin janggete haray ko be on tigi janga diina kan o hutora haray hada wa billahi tawfiq jazakumullahu ahsanal jazaa ya cheikh mo kadale o landal ko fala cerno mi beydana men ɗo ngaye seeɗa hay ko 2 minutes janga men sona hay 2 minutes inchallah nam wolo moƴa ɓay ɗon woɗɗiti joni kono ko ɓe tatti toon de nam imme wolo moƴa sen adminen acci hakke yande jettude fi yalla non لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني كل من ويقضيهم mi anda so ɗon tawatno ñanden ka Bayaana Oustaz tawi foɗo ɓe firma ɗum ɗon seeɗa kono ala kulli haalin ɓayi haray ceerno kanno ɗo haray so wawi jomtide ɓe jewtoɓe naam haray ko landal ngal kono woniri Allahu jalla wa ala o wi malaika ɓen ayiyayɓe ɓe dari binde arsi Allah si tawi woni Allah ari ñaawugol hakkude tagore nden yoɓa moƴƴinɗo on moƴƴere nden yoɓa bonnuɗo on bonnere nden haray no anda yiite ngen koɓe tagira ko fi yimɓe e jinna e sikke wo ala e muɗum non haray wa qudiya baynahum ngol ñaawegol hakkunde tagore nden ɗon wona hakkunde enen yimɓe ɓen tun ñaawete ñaawete hakkunde men enen banil insan ñaawete hakkunde jinnaji ɗin ñaawete hakkunde mummunteji ɗin nagge waɗananonge galaɗi ngen hawaynonge ngen ngeeɗa ngumawe nge alano galaɗi ka aduna ɗo ngumawe ngen waɗanoyte galaɗi kañum kadi yotto ko ngeeɗa hawayno ɗum konno ardi non amma haray ka détail fi malaika ɓen ñaawugol hakkunde maɓɓe karamokoɓe meɗen ɓen wodno ko ɓe yewti nde ñande aray falɗen wiide subhanahu wa ta'ala koko wi ɗon kon ko noon Allah wiiri malaika ɓen ɓe yeddata Allah koko ɓe yamira kon ɓe waɗata ɗum holli haray ko homɓe woni e ñaawede hakkunde muɗum haray yondinoren
konko ɓe mabuno ɗon nde ñande bi idnillahi subhanahu wa ta'ala bi maana hon ɗum malaika ɓe aray mo be kipa golle ko Allah halfini ɗum kipayɓe yimɓe alijanna ɓen ɗon kipayɓe fi naatugol naatoɓe yiite ɓen e contrôlugol yiite ngel ɓen ɗon kipayɓe rondagol arsi Allah kim ɓen ɗon kipa amma kañum malaika ɓen ɓe ala pakkatu ɓe bonna Allah ko ɗum Qur'an woni ko tabintinani en sakkona Allah subhanahu wa ta'ala ñaawa ɓe haray ko ni woni no mi faamiri e oɗo landal wallahu ta'ala a'lam. haray jazakumullahu khairan ya seydo haray toujours hari ɓay ɓeeɗano landi ɗo so tawi hara newoto haray janganam men ɗo ayeje ɗiɗi Qur'ana maɗa tati après feƴƴen e landal monsieur bangal inchallah. Jamil haray si wona miɗo yaafino mi annda si ko lajju sumani ñammini mi boy ko mbi mi ari e yarugol ko mi wowa yarde danden fof no ultiri mi fewn ɗo haray jazahumullahu khayra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. haray weltanike ɓe joni haray noon futuro neɓata joni nde ƴedde lande ɗiɗi pette on tawi feƴƴe information ina rek ɓaw joni ɗen ƴedde landal monsieur bangal pette on tawi feƴƴen ka information inchallah. Assalamu alaikum warahmatullah. No wodi nulol ɓe lango ko sago maɓɓe noon kadi hara wano bayanaji ɗin ni hara ɗe lande windete par ce que haray namo kala faala yo wowlu fo anda ko won tigi faala landare
rawa himo lando si tawi o jeeji ɓeygu makko ha yo juulu o jaɓali o findinaymo fiyo immo juula subaka ha o innamo en hawta gabu joni noon haray ko honno waɗata on ɗon debbo si ɓe continay ɗum kanko himo rewde Allah debbo rewata Allah o inni en hawta gabu tawi ɗon hawti suuda ɓe falɗo ko ɗum on ɗon ɗumani voilà eɗon hawti goɗɗum ngo inni on hawta gabu ɓeynile ko an ɓeygu Allah anditiroje ɓeygu remani joni haray landi ko noon ɗo watta ɓeygu joni jettengal ɗo ɗum inchallah ko jangga information ji alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam haray andi ko ɓeeɗi négociation ji ka diina ɗo ɗum ɓuyte seeɗa Allah wi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha ɗum ko yewtere nde Allah yewtuno Nabi Ismail tawde huɓiti kala julɗo koye Qur'an ari yamir ɓeygure maɗa nde julde muñoɗa e hoore ɗum ɗon haray Nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki naatata alijanna dayyus sahaba ɓen ɓe landitoto no fiye ɓe faamu moƴƴa ɓe landi Nelaaɗo men faltanaki ko on ɗum wiyete dayyus ɓe maaki ko on yi'ay ɗo hunde bonde no waɗe ka ɓeygure mum o qirrito o tabintina o terto ɗum accida ɓe muɗum joni noon question angal juulugol ko eko boni jeeyaka ko eko moƴƴi angal juulugol si woni neɗɗo o juulaali haray koko boni o waɗi ka koko moƴƴi ɓe felliti koko boni o waɗi mo juulaali haray oɗo hiɗe wiyamo yo jeejo ɓeygu makko yo okkor ɓeygu makko yo multu ɓeygu makko yo ñaaɗanmo yo piimo ɓeru kala e ɓargo piggal ngal barminta kono noon ɗum ɗon de suusatake wolede hee awa to yo ndaarno gerda ha ɓeygu makko juula taw wonɗo emo juulata Nelaaɗo maaki woni différence hakkunde me enen e ɓeeɗo ɓe wona julɓe ko nde ɗo julde faman tarakaha faqad kafara ɗum ala négociation haray amma o juulay oɗo wagutu acca oɗo wagutu eɗen anndi ko ɗum wiyete naafigi donc haray soddiiɗo tabituɗo e julde sellantamo yo wonde e gorko mo juulata fes ko ɗum karama goɓɓe wi ko bee gorko on suko o juula o wona julɗo wona ɓeygu makko woni ɗum o wonda e ɓeygu makko wano noon kadi gorko mo juulowo tabituɗo e diina mum sellantamo yo o wondu e on suddiɗo mo juulata waktuji Allah ɗi kadi juulata haray an a landitoyte fi oɗo sonnajo donc haray wiwkol on kafa gabuɗum kono ko heddi kon fofi ɗum kafi haray oɗo on ko konngol jahiliya o jogii gerte ha o juula so o juulaali gerton ha o juula so o juulaali on say fan anndi ɗum no waɗirta kono noon sellata ya wontu e makko o juulata hada wa billahi tawfiq ko waɗi noon haray so o juulaali wona o julɗo ko ɗum Nelaaɗo maaki jasakumullahu hasanal jasaila khayr haray joni ka lande hiɗen hattude ɗo joni haray feƴƴanka information ji bayna ɗuɗuɗi miiɗo haray ko adi jontude haray saytu jakite haray information ji komin fuɗɗorta ɗon haray amiru meɗen mo waynani en haray ɓe senani en Angleterre kamɓe wano